ming ekan. 18,5 ming so'm to'yga qo'shmondi keldi. Yaşang. Duruz aka formani kiyib edingizmi, Duruz aka? Yaşang Duruz aka. Su döndü. On 18,5 ming. 1 May aylı hükümetinin palbanlarının atının, komşularının atının 18 ming. Komşular emezdeki palbanlarının atından ekan. 18,5 ming so'm pul qo'shmondi geldi. Komşularının atından başka gel. Yaşang, maşinaga. Maşinaga alıp geliyoruz. Sapan palvan, Adiş Acı başlagan toptun atından 18,5 ming so'm. Adiş Sayapker Adiş başlagan top 18,5 ming so'm pul geldi. Avtomobilde alıyoruz, maşinaga jetkizip geliyoruz. Avtomobilde alıyoruz. Maşinaga jetkizip geliyoruz, avtomobilde alıyoruz. Yerge maşinaga to'xtat senga. Yaşang, bek aşırı ver. Gel, maşinaga ırgıt maşinaga. Qarmaqla. Yaşang. Baynazar Koktaş. Avtomobil. 81'lerden avtomobilin atı. Baynazar Koktaş. Baynazar at kimdiki? Samarbek. Yaşang Parman. Gel, жақсы fotoğraf öğrensin. Assalomu alaykum. To'yga kelgan mehmonlar. Ergash aka. Şu bergen ihsanlaringiz Allah taala qabul olsun. Şu baldaringizning ömrü uzun olsun. Sizga o'xshab shu elning xizmatini qilib, to'ylarda qilib yuraversin. Amin. Marakey, Samarbek Sayapker'den çatkal degen atı bilen avtomobilde. Vaz 21 avtomobil deriz. Getirin Sabrike avtomobilde verin. Komşularının atından maşinaga jetkizip kelesing. Komşularının atından 10 ming so'm alabız. Komşularının atından 10 ming. Musake. Baynazar Palban akey. Samarbek'tin çatkalında bir hafta onağa saldın ha. Azamat. Akey. 81'lerden atından koyulgan hafta ona oldu. Toyganday bolup Ergash eken toy. Өте ширин, тынч, жакшы болуп атыр. Baynazar, biz kişineli ушундай toylordu көргөнү келчилек да. Дал ушундай болуп атат. Карачы погодан, а? Погодасы ham шундай. Эргеш эке да Кудай деген адам экен, а? Машалла, карачы. Ат кандай экен? Ат жакшы мал. Аккуш айландырды. Аккуш менен Мизан Полбан айландырды. Көксеректеги Мирлан Саяпкердин көк аты сатылат экен. Азамат. Көксеректеги Мирландын көк аты сатылат. Ийгилик. Самарбектин чаткал деген атында Байназар Полбан чыгарды. Ушул Аккуштун жардамы менен болду, Мыйзам. Машалла. Бүгүн той күчтүү болуп атат, а? Карачы погодан, а? Азамат. Аккуш Мыйзам Полбан $600 миң тойга кошмонду келди. Исими ушул боюнча. Көп иштесе болот, а? Оматыңарды бердим, Полбан. Оматыңарды. Куттуктайм.